Kuni Rulan na ngaranga le kun twisi ko kan Rulan jana ye. Azwan. Tola kala wa manager ye. Sala kala wa manager. Nerno e Rulan ule kui. Amboto ule kui manu kutilo marukon. Sa anustigo ai kui. Sa anu kulama na ye Rulan. Se anustigo mo bgete kui ni Rulan katakata na yana anustigo mo nwanjani. Dokun komisa shiri mtwana chumkwani. Jigirigiti ujigini. Se waso umenza maniri busy pe. Nige sukoti fama kan lava na Rulan da ule kwa. Azwan. Ni maniri busy mo ni maniri. Tolanga nwanga na tolanga nwangi wala na kunulana yana na madama nwangu Rulanto se marani stiguru ola tatresa ku yina vanhu van'wanyani kuna na vangu bjetela ku phela no widye mali phela no kudye mali okay udya mali muni mihluri mina umboni byo tala ngo bya manager yena ni loko ku ri na mali a fana n'wi chelela wa byela ku no fana ma chelela na mali muni va ka gigi le ku va ta chela na mali muni. So ani koti ku twisisa ku ri hi yile a n'wi roba ku yona loko ku ve ku wa n'wi roba swi va swi kha swi tiva na vona va ri vambirhi a ni mini va ni nga ri kona wa twisisa se mara mani tshama ni vo mali ya n'wi roba ku wa n'wi nyika wa swona ku leyi endla so na mina ku a ni nyiki mali na vula ku ri mali leyi Rulani manager u ni cheleli mali u cheli mali muni a ku hi twana swona manager u to ta cheyo yaleyo se loko a lava mali kambe ni teka mali ni n'wi nyika sweswiwani lava a lava ku ya cinaka na vona va ta n'wi nyika mali na va ku famba na mali yo ta fika ku endla yini na se yena loko a twa ingaku u karhi ku tirha na yena o vula ku karhela a hi ku ri hi fanele dzumaka hi vulavula hi nghena kun'wana na kun'wana swa ni borha nyana wa ni twisisa a ni te na n'wi kuma namuntlha u no n'wi kuma ta ringeta ku vula na yena mi ta vulavula ni ku bye Rulani leswi wo taka ku swi boha so mhani ku tekele ku we endla yini leswi u twanga ku moya wa wena wu pfumela swona endla swona hi mhaka u ta ku mundzuku boti vete yini u ta ku ni yimele manager u ta ku ni yimele wena we mbilu ya wena yi ri yini ku kota ku va right ku endlela ku na mindzuku mina ni nga vi ni yimi tlhelo ni ku mi ni te swisa hi ku loko vanhu va koka hi ntambu yo bola ne yi ta tsemeka siku rin'wanyani va ta va yimile kule va ku na hi swi vonini hi ku van'wana na van'wana va kuma ku ve hina hi ta ku manager u manager wa patwini na se munhu wa manager wa patwini swi koho sweswo ni n'wi byela leswaku philani u kota ku ku maketela u n'wi maketa ka vanhu vo tala va lava philani u tiva na vanhu vo tala va kota ku loko ku ri na swo karhi a ku noni na nqambi ya mina tata na papa Rulani va chajana mali ku va chajana njhani swa va byelana vona va ri vambirhi and u kota ku n'wi lawula hi mhaka philani a nga ni byala wa swivona se lava va nwa ku swi n'wi mabodhlela va ta heta ku teka mali yaleyo va nwa mabodhlela va tlhela va n'wi tshika patu va ku famba wo Rulani ta ku vona va ta n'wi lavela gigi yo va ya mabodhleleni masiku hinkwawo ye wa swi kota ku n'wi teka la manager u kota ku n'wi teka a ku a hi fambi ya gigini kwihi loko va heta ku cina gigi a n'wi nghenisa ndzeni ka movha va famba a ya n'wi tshika ndlwini ku va hlayisi vutomi bya yena ku va swi ta ku manager loko va chasi hi 10 kumbe hi 11 kumbe hi 1 u ya n'wi tshika ndzeni ka yindlu wa swivona se u ta heta ku cina gigi maybe u ya cina gigi ka miyexe se loko a heta ku cina gigi ka miyexe va ta famba hi Rulani navusiku vana va nga ta va n'wi tekiva ka va ta va dakwini phela ku va heta ku daku va nge swi koti ku famba na yena va nge swi koti ku famba na Rulani wa swi vona Rulani se ya tle epatwini wa swi vona se mara ni ta n'wi kuma ni ta vulavula na yena Rulani ni twa ku hi ri yini mina ni n'wi tekele xiboho mina ye n'winyi u kulukumba Rulani a ti vulavuleli ku ye u la leswi mina ni ti tirhe ntirho wa mina wa swi tiva ku mi ni tirha yini ni nge tshiki ntirho wa mina ha yena u ta chuza yena ku u lava swihi ye n'winyi a ti chuzeli wa swi vona a chuzi ye n'winyi ku u lava ku ta tirhisa ku yini mina ni nge n'wi chuzeli mina ku ho tshika u nga tirhi na philani hey famba endla hi swona swa wena vanhu un'wana na un'wana ku na ti-mistake ku hava munhu wo tshama ri right na mina ni nga botwa na endla swihoxo wa ni twisisa ku hava munhu a nga ta ku u fane munhu a tirha a nga dyi na hambi u ri manager wo fane u dya ku hava ku u ta tirha u nga dyi un'wana na un'wana la lava ku la ta tirha na papa Rulani swa boha a lava ku dya na yena hambi mina ni nga botiwa yena mina emhluri mina loko o nyika 1000 swi nga endli ni nga dyi 200 rand wa ni twisisa u nga teki swi fana no teka timanga u ti chela ka saka u chhe kondlo u ta tikuma ti kha ti ringana timanga teto ku tikondlo ri nge dyi se ku hava munhu wo ka a nga dyi mali na va lava ngo hina hi nge ku dyeni mali hi Rulani a ta ku pfuna va ta dya na vona se swi le ka yena ku ye u chuza ku dyeriwa mali kumbe u chuza ku ta endlisa swi endlisaka swona na wa swivona se mara ta vulavula na hi loko ni ta ni n'wi kumini
beto ndigigi letiya va ta n'wi lavela tigigi a ni tigigi ye u kota ku ma hina lexi ni tsakisaka manager ne u n'wi lavela tigigi wa twisisa u tolovela vanhu vo tala va lava nga va tolovela manager wa swi kota ku vula ku ni ta ta na nqambi ya mina na paparulani ni kome mi n'wi faka ni ta ta na yena paparulani na mi ni twa swi ni tsakisa mara loko ku ve ku sweswi ye u decide ku ri u ri u ta ti endle yexe hayi mina ni nge n'wi control rulani munhu ukulukumba loko ni va na yena wa ni twa mara loko se hi hambana a nga ha ni twi se ni ta ku yini mina ni fanele famba ni ti endle swa mina vele a ni ta n'wi vona mi ku musi kaya okay a ni swi tivi ku perform kwihi mina kumbe u yini kumbe a nga yangi ni le ku n'wi foneleni mara ni n'wi kumi va hlamula sesimhlori minjhani sesimhlori i bot philani ya eish mativa yin'wana mhani swa vava ne swa vava because lexi mhani xi lava a ni lava ku eze ku ri family because masita ku a ngo kumana vanhu hinkwavo kwala ka family boti va lava ku hali bot caswell hi voho va mekaku sure ku va ni phusha and I would have given up long time ago but bot caswell va tshama hansi na mina va ku manager mina na wena hi ni byala let's try to help him and loko mi karhi ni zama kwa ni zama ko ya kha koko ya vanghana last year sister ne a ni swi tivi loko ku ri ma swi tiva i kume ti-accident mbirhi leyi n'wana yi nga n'wi siya vaviseki nomo u na xivati rhungu non'wini ku ri swi tele hlangana hi mhaka vanghana va lavo dakwa so but then mina I'm fearing for his life because life leyi hanyaka yo la ta chavisa vanhu na ku va famba na vanhu va dakwa va holova a wu swi tivi ku mundzuku hlangana yini but then mi swi vonini ni zamini and I was willing to help him I know des leswiwani because na tigigi ta kolo kani va komba bot caswell ni nge suzi movha joni ni ta phefemela 4,000 rand ni te ya yini toll gate ku tlhela hinkwaswo but ni swi endla mbilu ya mina hi mali ya mina hi movha wa mina ku ya kota ku va na mali so loko ya chuza vanghana over me there's nothing that I can do se mara mo ni kombisa xitori toloveri i ya performa hambi le lombate sweswo swo performa va mi nyiketa sikisi na swakudya sweswo taniya sikisi wa tisavana or yinini but a swi postiwangi loko sweswi swi nga postiwangi hi mina a swi tiyisisiwangi because mina ni ri since ni ri manager mi ni fanele ku approva tinhleni timaketa tigigi teto paparulani kwala fambako veri na loko wo fika tavheni a kuma u nga ri na artist va nga nghena tavheni movha u lava ku ta kuma mic yena a fika yi perform se swi komba ku hi la ku performa kona n'wana ku chaya ku rediya va kota ku nyiketa whatever leswi va nga na swona i noma yini kahle ku ri ku ende u na manager loyi n'wi endlelaka mali yi ni connectaka na tigigi na ku sa tigigi teto mi katsa ku neka makuleke ka tigigi leti hinkwato mi tona ku ta ka malamulela ku hana wun'we a nga n'wi lava paparulani mi ka mahanyelo ma yena ni lo fostela na gigi ya ka makuleke sweswiwani ni lo fostela va swi tiva na vona ni lo fostela a va nga n'wi katsangi helo so a na swi tivi ende loyi i mhaka mahanyelo ma yena so a na ha tivi and a Joni a nga na xaka u hava xaka Joni na xaka na ra hi 1 ro hanya Joni u hava xaka ra ye Joni hi mehe loko tsula ri ivi a wa vanhu foyinela va ku manager tsutsuma ni mita ni mitirhi wa migingirika ni hala na hala ni meka sure the guy over right but then anyway xiboho xa yena xi favor vanghana and then mina I'll take a defeat I tried na vanhu va swi vonini a ku nexi ni nga ta xi endla I know hi swona sesimhlori mana sanganyi ku vula ka paparula ve sanganyi rulani mani van'wani va ku kahle ngoma loko mo vulavula hi sistere ne mi ta swi twa ku mi le ku vulavula na munhu hayi mani swi nga swi laveki marulani va nga nwangi loko mi vulavula mi twananana ku za ku mambirhi manharhu hayi mi nge he twanani ni ta n'wi kuma ku rhulana ku kuma rhulani phela swa tika foni ya yena ya ha tirhi swona xi fonele mi kumela xo kumbe ni ta n'wi kuma ka xona alright hi podcast wena tolo ne mo ni mi byela xin'wanyana a ni nga mi byelanga namuntlha ni ta mi byeletela hinkwaswo masita paparulani na n'wi xava mina ku n'wi xava njhani loko no va ni ri ka malamulelo kha hi fa ya gigini mi ta twa loko u le kwihi a ku ni le movheni
ivi aku hayi anala na pride leyo a ni nge twi philani xihlangi okay it's fine a teka phone a nyiketa drive aka vulavula na yena lo wa karhata one control na n'wana wa yena the guy u ta khoma phone a ke mfo ni ku tisela paparilani kwalaho nga kona ni kombela ku nga suki loko a fika damani aku ni kombela ku loko ni fika la u nyiketa mali muni okay it's fine va ni na yo mali ya cash ni teka last week loko ya performa ti 10 ka gauge la ya u tina majita mani foneli from ka le ka Russia ka minga va ku hemfo hi le ku tena paparilani loko ni fika la I paid them for them ku va n'wi tisa and a hi ro sungula a tshembisa na tsundzuka u tshame a engine garage the guy aku hemfo paparilani nge ku nyiki yena u nga nyikangi 300 ta petrol ya mina ni tlhele ni hlangana hi un'wana a demanda mali ya petrol aku a ni famba na paparilani Pitori ka gigi n'wanyana yi nga gina yi nga ha ciniwi ni lava 350 like ni fange mi ni va ka ni humesa timali ta la famba kona and these guys vo tala u kume taxi yi tour last must tiva i ya performa mbali ni endli plan ku ri okay mbala mask scotch u ta kota ku u cina va nga swi voni vaviseki nomu and a ngo cina a ngo yimbelela a wu eceneta because nomu a wu vavisekile a kume accident sweswiwani i ya a nghena ndzilweni aka kovana a vanghaneni va kha va n'wi hleka va n'wi xita tivhidiyo i chenenge luwa ni n'wi tekini Botkaswell nengelo ni swona ka kahle ndilo wa hlwela kusuka enyameni ni n'wi yisa tliliniki a tliliniki a fika rhuketela xitafu hinkwaxo yi huma tliliniki wa vava milenge ni nyuma ni tsutsumela movheni ku fika movheni a nghenela na mina movheni a rhuketela na mina ya u dya hi mina wena u twa nga ni swi tivi ku dya hi mina u na yini u xavela movha hi mali ya mina wena ni dya yini Botkaswell ni kha ni mi komba loko no kuma gigi let's gigi leyiwani a ni fonela Gagashi is one of the person loyi a nga ni veka aka this realm ya ku ni ti kuma karhi ni tirha na paparilani into a point ya ku na tigigi u ta ni ofara tigigi to tala Gagashi ntirho wa yena a ku hey manager u na gigi ya so info a ni ti vulavula na vona ni tiva ku na gigi la vulavula na vona ni kha ni nghena ni vulavula na vona ni va sendeta invoice va sendeta timali n'wina loko ni approve gigi hi n'wini the first person am fola Botkaswell ku na gigi ya cina kwihi ni ta mi rhumela mali muni mina hene ku na ti-account 2 ku na account ya ni rhumela n'wina laha ka foni ya mehe ni rhumela paparilani I used to give him 3,000 4,000 5,000 6,000 matsundzuka ni tshame ni tani ta mi bye xitori xa nhwanyana loyi a nga tshama ni va chela 6,000 va nge te va xavetela swa le ndlwini va fika va dya mali liyani hi 2 days ni mi byela ku ni cheli mali ya zona tlhela ni mi komba loko ni vuyi ni ku hi leyi u dye 2,000 a kha swapa byala Maputo le Maputo in thavheni n'wana yi nga thembisi a kha swapete byala ni za ni teka ni ya teka mali leyi hinkwayo mina ni kwatana na xavenbedwa a xavete hinkwaswo ni n'wi endlela room ya right the next thing la room leyi a nga humangi kahle which is fine hi swi huma ka sweswo Botkaswell loko ni ta suka la hi December last year a ni nga mi sendeli ma 5,000 we loko Botkaswell nyika tipaparilani 2,000 tekani 5 nyika tipaparilani 1,000 tekani 4 nyika tipaparilani yini tekani yini mi manager mali leyi ni le ku yi tsaleni hansi ni vuyina mi ni komba buku mi ni komba na ku ri u tina cheriyi a fika teka mali muni mi n'wi tsundzuxa kwani n'wana kwale a ni yi tivi mali va ku tsundzuka loko u ta na xin'hweta xi le kwihi ni fika ni tsale yin'wana mali hi endla buku ni humesa mali yo rhenta movha a ni mi kombanga ni humesa mali yo rhenta movha ku yi tirhise mali muni as management ni humesa mali ya swa swikhedzakhedza swa ku hi xava byala kwala patwini ni humesa mali leyi mi ni nga yi teka as manager leyi ni nga ya mina ni humesa mali ya overall hinkwayo I think mali ya yi tele nto ni nga yi vula mara yi tele swinene ayi ma 200 and something thousand le ka leyi loko se kha hi hlaya ni vula hi December ni nge se katsa this year 2023 mara ka mali leyi na kwala na transactions teko a ku na leyi ni nga ta mi komba Botkaswell ku paparilani endleni n'wina mutsutsumi ya maxa xitandi ka masipala mi ma lava grada lexa xikhura mi ma lava majita ma n'wina lama mi chelete tiphilara mi xavete swilo hinkwaswo mi endletela hinkwaswo kha mi fole manager ku xota yini mali ya yini xota yini mi endletela swilo hinkwaswo the moment n'wina buildara mi le ku makeni laha the moment kha hi fanekele hi endla foundation ngo mi kota ku endle plan ya langete a hi planini ku hi ta endlela one room leyi nga ta tlhe hi hlambela ndzeni dimani sa sungula dimanda ti 1,000 2,000 hi siku and n'wi phela a mo dya hi mali ya paparilani n'we mo khoma mi le ku endle ka business ya so mi le ku endle ka business ya so mi le ku makeni mi tirha ku maka almost every day vutomi bya n'wi ku maka se mara hi sweswona loko a ti byeli ku la ta hi vanghana lava vona va hanyaka hi swilo swo hanyaka hi swona ku ri ku mina mi nyiki swi hanyaka hi swona mi ni machonisa mina and I'm into betting which I make money almost daily but yena ya dya yini sweswi the next thing a nga dyondzaka na security ni tela ta n'wi lavela tirhi no vanhu vo tala va n'wi rhandzaka ni nga kusuhi na vona a ni ta n'wi kumeli tirhi ni n'wi byeli ku u teri ka mina a ni nge tirhi mina ni tshame ni tirha kun'wana ka yini hambi ri thembisa food hambi ri nini food a nga ha lavi ku ya tirha helo yena right nyiko langa na yo yimbela ta dya yona okay it's fine so I have to venture into that thing ya nyiko ya yena hi make sure ku kuma tigig the next thing a nga lavi tigig ya dya because mina ni teka n'wina la last year ni ku tisana 15,000 mi nyiketa 15,000 yi tsala hansi ni byele Botkaswell 5,000 ya paparilani yi ta tswala 2,000 5,000 ya paparilani yi ta tswala 2,000 a yi ri ku tswaleni mali until hi ya hlangana na khombo ra last month
sesi luya nga teka mali ka mina leyi nga mi hlamuseta ku mali ya paparulani leyi nga famba na 10,000 leyi nga na sesi luya fika commit suicide ni tlhela mi hlamuseta u lahluberi lahlo hi ti 10 i commit suicide i fambe na mali i lovile. There's nothing that I can do, but since ni ri manager na twisa ku mali leyi a ku na leswi yi nga ta ri conversation ni teka vutihlamuleri byi vuya ka mina mali ya nga lombangi mina phela 15,000 ya paparulani ya 5,000 2,000 5,000 2,000 leyi vuya ku ri total of 6,000 i mali leyi Botkaswele ya va ya yena paparulani nga tirhi u pfuka emisimatsolo tembesi u pfuka a jikajika endla swin'wana loko n'hweti yi hela i hola na vova lava holaka a kha hola 6,000 until sesi luya a sungula ku a nga hakeli kahle a nga hakelangi kahle hi April matsundzuka ku na mali ya mundzuku ya xota hakeliwangi ivi fika hi ku hi April hi ku May ivi May a nga hakeli ivi June a commit suicide. So mali leyi mi ndana yi kuma kwihi mara hi since ni ri manager wa vutihlamuleri ni kha ni twisa xiyimo xa paparulani ni mi byeli ku mi nga vileli nda zama tindlela to ni recover mali yaleyo mina mali lovini yi fambini and it was a risk because na valava ni nga va lomba loko vo pfuka va lovini minduku ni luzini mara mi vutihlamuleri bya mina to ri it's fine since ku ri ni pfuna paparulani it's fine nda yi recover mara hi sweswiwani tolo mfanelo nga ta nena laya u ri ya phela mina paparulani la ku tirhisana yena loko ni suka lina xilo u vonele misa n'wana ku ya hi vazayi la mini manager mama mi teka na mali ya tigigi ta mina sweswi ni fika ka swona va byeti mhaka ta ku emfo hi vulavula na wena hi vulavula na wena laha ya ku ta tlhe hi WhatsApp ya nambara yin'wana va ku paparulani u available ka yona va senda na voice note twisa na voice note ya kona vanhu lava va nga buka paparulani laya lava va nga manager paparulani gig ve le ku dimandeni ka ti-500 sukuse wa vunharhu komba ku vanhu va kona ti-manager ta ku titwa ndlala ni byele ni nga tshembisiwa ku ri okay mi ta cina hi December ni dimanda mali hi December nge se fika ve ri wa vunharhu va lavi ti-500 hambi wa mune va lava mali muni se ivi ngwenya liya hikuzi paparulani va swi tiva ku nkarhi wun'wana u famba maybe handla swila dakwini va ku no a hi nge sendi mali man that's why gig ya ka sona ni vulavulangi yo khoza ni yi tivi mi manager it's fine loko a ri la ka swona ni yi tivi gigi va tshame hansi na va vulavula ku no since ku ri vanhu va nga tala va tala volo paparulani it's fine se ni vutisaka ka mali ku ya mi charge mali muni mali ya ku ya hlekisa ya hlekisa mali ya ku la yi chajiweni na invoice mina la ni na invoice ya paparulani ya 15 10 8 we can negotiate from all these figures. We negotiate looking at the type of an event. Kuna event lo kuma kwa xavisa mathikiti 200 300. We've got an invoice as well. Kuna event ya kwa kami ka M4 unveiling kamdini kombela it. I've got that invoice. Kuna party ya n'wana. That invoice as manager ni make sure ku swa me kwasi tsala hansi and ni switiveni ku siku rin'wana swi fika la. That is why I kept all the evidence. Na mali loko ku ri ku member anta iswa ka audit ne am ta fika mi swivona ku xisa lexi a xo dya chumu xo diwa a ni kha ni vulavula na Amos Resort a ni kha ni vulavula na Babs a ni vulavula na va ka Momesi ni va hlamuseta hi ku loko ho va nyiketa invoice va fika va ku hi kombela mi discountela. They are running their own business. They want to reach their target the Botkaswele. Ivi bona mina ni suka Joni hi le okay phela ni hakeliwe ni yise invoice ta 8,000 because hey manager i free event leyiwani kam yi free event leyiwani ni yisa invoice ya 8,000 ani free interest va ku manager discount yi ka mo kombela ta tlhe vana n'wina ka tigigi ti tako okay it's fine nyike tinsikisi va senda 6,000 hi leyi ngheni ka philani and va tinsikisi va senda 3 ana iza heta perform 3 Trillion Botkaswele nda yi teka ni langusa xiluva ni fane n'wi holela langusa the cost of the car xiluva yi mihole mani xiluva u nyiketiwa 500 ka gigi yin'wana na yin'wanyana kumbe swi ya hi ku ri michini tigigi tingani since ku ri ku xiluva na yena a nga le ku tirheni na ku na nchumu ku na nkhame nga ku va langusele xona ka vona agreement leyi nga va na yona a ku sunguleni se from last year loko u cina gigi ta 4 xi ta va xi na 2,000 loko u cina tigigi ta 3 xi ta xi na 1.5 loko u cina gigi ya 1 hi langusa ka gigi yaleyo ku yi hakeliwe njhani because tigigi to tala sweswi nga ti nga ri ku hakeliweni kahle a mi kuma ku ni xi nyiketa 400 sometimes mina ni xi nyiketa ni tatisini because of ni wa na yona mina ku fana sweswi tigigi letiwani to fana ta previous na liya ta sweswi ni xi nyiketa ti 4. That's what I'm paying her. Ku fika xi ticinela that 10 minutes yaleyo it's fine ya tinghoma tambirhi ta paparulani ni xi nyiketa mali yaleyo so it depend ati gig a na hakeli siku ni ku loko u fika u cina because ani gigi leyi va yi ri na mali ya yona gigi leyi va yi ri na mali ya yona se swi komba ku na vucini byebyo bya xona xi ta fika xi hola so swa hambana mali ya 500 a hi mali irregular kahle hi leyi ni yi sungulaka kona loko ho va hi fike hi cina ka gig ta straight a hi ringana leyi ni nga mi kombisa yona of the gig ta straight leti ti include ku mfumo ku na gig la ka mfumo leyi nga cheliwa mali leyi ni nga mi byela ku ri ku tata 10,000 matsundzuka leyi va nga endlela ni nga endla invoice ya 10,000 ivi va senda 10,000 a fika nga ni mi sendelangi 7.5
ma tsundzuka ne ni mi sendele 7,500 ni teka mali ni hakela xiluva leyin'wani yi va yi ri ka tikhosi a ni va ni nga ghenangi phela mina as manager a ku na xi ni xi ghenaka mina mara hi ku ni endla swilo hi passion yes hi fanekele i dya the question will be like swi nge endleki phela yi le ku dyeni ni dya mali muni a hi twanane manager mina na swi twisisa ni mina na swi twisisa mina na swi twisisa manager ko va hi ku loko xilo u ri le kule na xona u twa inga ku ri wena n'winyi u ta xi kota mi ku ya mina a ni voni ni nge soli n'wina ene ni nge soli Rhulani ma ni twisisa mara mhaka ikulukumba leyi fanele endleka ku vanhu vambirhi va tshama hansi va vulavula swa laveka sweswo na hina a hi hanya vutlhari bya hina manager ma ni twisisa ho kombisiwa hi vanhu van'wanyana ku mfu hi khasi leswi swi wrong leswi swi right ivi u teka leswi vonaka swi ta ku pfuna se loko ku na vanhu va lava va taka va fika va byela Papa Rhulani nge Papa Rhulani hina hi ta ku manager hina hi ta endla so damani wa ku rhoba mina since loko ni ta ni tsundzuka nyana loko hi ta hi tshame hansi hi vulavula swi tikombi ingaku ri a hi tirha kahle ku ta fika sweswi va n'wi chetelaka moya Rhulani va lava n'wi chelaka moya a ni swi tivi ku va n'wi che moya kumbe va n'wi byele swona kumbe va n'wi byele swona cause mini va ni ri le kule na yena ma ni twisisa mini va ni kha karhi ku he khasi ku na leswi na leswi Papa Rhulani wu endli leswi na leswi loko n'wi mi ni byele xo karhi mi ku ri no he khasi hi hleketa ku kuma gigi ka Malamulele mara hi ya cina ka Magumuza hi charge 6,000 ivi ni languta ku loko mi suka Joni ka 6,000 mi nga hi charger swa ta vula ku mi nga teka maybe xikombiso mi nga teka 1,000 mi che petrol swa ta vula ku sele mamu ka 6,000 ku se 5 ne ka 5 mi teka 500 rand mi hakete toll gate ne mi ta fika la ku se mali muni ku se 4.5 mi teka 500 rand mi neka xiluva ku se mali muni ku se 4,000 ka 4,000 leyi nga ta va yi sele mukuru he podcast ni hleketa ku teka 2,000 ku sele 2,000 mi teka 1,000 mi nyika Rhulani u ta dzumba hi yona ku se 1,000 swa ta vula ku loko mo mi dyi mali n'wina swa ta vula ku mi dyi mali muni 1,000 so a ni vona nga a mi le ku tirheni kahle cause a mi va mi ri na ntiyiso ka he Rhulani ku ma n'wi byela ku he Rhulani ni charge mali muni na he Rhulani u nga pfumela mara loko se swi fika sweswiwani a ni swi tivi ku Rhulani ku na lava va n'wi byetela ku a wu endli swona kumbe ku na va twa va ta endla swona na vona a va ngheni manager va ta swi vona ku ntangu ya munhu un'wana leyi u nga yi mbala swi nga endla na yena a nga yi koti ku yi mbala ku a hi size ya yena va twa ingaku n'wina kumbe ku na leswi mi ghenaka swona kumbe ku na leswi mi dyaka swona kumbe Rhulani ma n'wi rhoba loko va twa nga ku mi rhoba Rhulani na a va ngheni vo ku Rhulani va nge n'wi rhobi na ma ni twisisa a va ngheni hi vo ku va nge n'wi rhobi na yena Rhulani na munhu un'wana na un'wana loko a fanele a tirha na munhu un'wanyana u langutele swo karhi ku za na yena Rhulani ku ya ku tirheni u langutele swo karhi na mina loko ni pfuka nampundzu ni ya ku tirheni ni langutele swo karhi loko no tirha na vayisa lava ni tirhaka na vona ni kha ni nga va nyiki mali a va nge heti ku tirheni loko va za va pfuka nampundzu va khandziya bakile leswi a ta vula ku na vona endla yini na fikelela ku va nyika leswi va lavaka swona hambiloko swi ni nga swi koti hinkwaswo a hinkwako pheni pfala ku ni wina mi kun'wana pani beka na n'wi ma famba mi beka lomu kha mi ya tirhaka kun'wanyana mi kuma ku ri gigi yi le kule ngopfu mi che petrol mara he Rhulani a fanele a swi twisisa ku ri hayi mani mi se loko wa ni zama se loko ku na lava n'wi byetelaka ne ku ri hayi manager u ku dye mali a va tshuneli va ta vona na va tshama na ye Rhulani hi vo ku vo ve nge dyiki mali na ma twisisa hi ku mina sweswi ni nge vulavuli ku Rhulani u rhongo ni ku n'wina mi rhongo loko ya ri kota ku byeka Rhulani wena u teka xiboho xihi ka wena manager vulavula mi ni ri kona as buti wa wena ku ri na mindzuku ni ta kota ku swi tiva ku we u yo teka xiboho xo hi manager a na ha swi lavi ku lava ku tirha na wena manager na n'wi mula ku a no he Rhulani ni khesini na mina ku no ni swi twini a ni Rhulani we u nga ti vula hi wexe loko Rhulani u na matimba ku ti endle swo ti endle swa wena manager loko ku na n'wina u ri u teka thawula u ri veka hansi ma swi amukela na mi ku hayi podcast na swi amukela mina a problem a ni nge n'wi yimeli Rhulani a ni nge mi yimeleli manager na mina ni nge ti seketeni ku mini right mina ku lavela side ra mina a no va right ngopfu na mina matwisana loko ka hi pfuna munhu ka swo ku rhuleni ka swona a hi n'wi pfuneni mara ku ye n'winyi a nga swi lavi ku lava ku ta ku na va n'wi byela hi ku ya hi mina loko Rhulani a kumeka n'wi tekeni a hi famba podcast a fika a vulavula na mina ni ri kona ni swi twa ku okay Rhulani wena u ri a wu nge swi koti ku endla leswi manager u ri a nge swi koti ni ta va ni ri witness ka mindzuku ya kona ku endlela ku mindzuku mi ri kahle mali va nge fika swinene mali na mali leyi vulaka ngo 15,000
loko ku ve manager twisa ku Rhulani mi ta n'wi nyika mali ya yena u nyikeni na ye mitsemi ku ta vula ku mali ya yena ku nyikeni na botas ku nyika ku boss ku nyika ku nga ta hluka mantwanyana ne mi n'wi nyika na mikanso ku he Rhulani va ku nyikini mali ya wena ni vonini musi mi tseni ku ku manager wa ha kota yin'wana na vula loko wa kolota ni ta kota ku n'wi vutisa na ya swivula ku mali wa kolota loko a nga koloti na le boya nga ni koloti swi ta va swi herini u ta kota ku teka ku vona ku se u teka goza rihi ku ya mahlweni hi ku swa hluphe manager loko wo vulavula swilo hi nga vulavula swilo swo tala mina n'wi ri vambirhi hi endlaka ku hleva Rhulani kumbe ni nga ya mata mi tsakisa yini amle ku tekeka sayiti amle ku tekeka sayiti mi vekisa mhaka swi nga yi so podcast wa loko ni ta teka 15,000 a ku ri mahlweni ka n'wina a ni ri mutini wa n'wina hi swi tsali bukwini hinkwaswo swona ya swi tsali bukwini ni te loko 5,000 yin'we ta vuya na mali muni 5,000 swi vula ku yi vuya na 2,000 loko 35,000 tinharhu hi mali muni n'hweti 6,000 alright se swi komba ku ka mali leyi lombiwa 5,000 yin'we yi vuyisini 2,000 naswona ya yona yi endla swo sweswo ni mi sendelini 2,000 naswona so sweswiwani mali liya a yi faneke yi vuya the remaining balance ya 4,000 ka 5,000 hi leyi sesi loyi a nga lova but I'll take responsible ya yona ta teka vutlhameri bya yona okay because a ni hi mina ni nga ta na idea leya ku vona ku hi la ta n'wi pfuna papa Rhulani because a nge le ku tirheni because a nga na nchumu a nga ta nghenisa mali xona and mali liya 15,000 a yi nga ta teka na n'hweti a yi nga ta teka na 3 months papa Rhulani every day a mi kha mi ni komba timali leti a ti lavaka every day kwalaho kusukisela hi June ku ta fikela nyamutlha mi nga mi n'wi sendeli mali ko fika ka hi 10 hlamusela ti 552 534 543 and loko ri munhu wa normal u nge daku hi 500 every day na ala hambi u kha hola mali yo tala se ye i phikizana vanhu va le Thembisa because vanhu va le Thembisa va hola hi ti 3 days van'wana va hola hi vhiki van'wana va hola hi siku so la ku phikizana vanhu lava va fambaka va ya tirha wo kha u nga tirhi i problem a ri la that's why se mi hlurile va hlamusela timhaka ta ku both Philani loko papa Rhulani u hambana n'wina that will be the biggest mistake just because of a nga na grade 12 a nga na security a nga na xilo lexi a nga ta xi endla hi mavoko ma yena xi n'wi nghenisela mali sweswo mi le ku makela mi nga loko swi nga fika a swi tikisa swin'wana Rhulani n'wina a hi focuseni ka Rhulani so mata loko focus ka Rhulani ni endlela yini na ni endlela ku mina n'wi hi va hi solve problem na swo ho hi solve hi ri vambirhi no endlela ku va hi solve hi ri vambirhi ku hi ta kota ku ya ka Rhulani kona u ta ti vulavula hi yexe kumbe ni ta n'wi vulavulela a swi lava ri koho kwala ne it's fine but kumbe ta n'wi lava mina ni n'wi kuma loko ni n'wi lava ni n'wi kuma ni vula ku hi manager tanani n'wina tanani loko mi tanani hi ri vanharhu a vulavula mina ni nge n'wi vulavuleli mantwisana ni nge n'wi vulavuli ku Rhulani endla yini endla Rhulani ku munhu kulukumba tanani ni byele ku Rhulani kulukumba vulavula hi yexe ku he bote lexi ni nga hleketa xona ni hleketile lexi na lexi na lexi ni mi twa ye n'winyi ivi na n'wi hi manager mi vula leswi na n'wina mi lavaka swo ka ye Rhulani lexi xi hluphaku Rhulani tala ku xi yingisela ngopfu ne Rhulani u ri no byala u ri u byi toloveli Rhulani wa ti nwela byala na mi Rhulani a swi ta ku byala wa nwa mara a nga swi lavi leswi swo a control ku la ku nwa ngo byala ku ri a nga nwi swi ya swi lavisaka so u fane a nwa byala hi ku u ri u kota ku nwa byala na mina ni nge n'wi phushi ni ku Rhulani tshika byala u kula a kha a nwa Rhulani na mina swi ta ku Rhulani kula a kha a nwa byala mara a hi timhaka ta ku ri ni fane ni n'wi Rhulani nwa na byala loko a fane a tshika byala hi manager u fane a ya ku tirheni byala u ta nwa loko a heti ku tirha ku a ni laha ya va a tirha kona u ya tirhela mali loko a heta ku tirha na ku a tirha ko byala byi kona a ku ye bote entirhweni loko a heta ku tirha ivi a hola ka heta ku hola mali a nga hola ta ya nwa byala se yena u lava ta rhanga yena a nwa byala a daku swin'wana ku ye bote mi ni kota ku rhanga ni va le plakeni loko no timbirhi tinharhu ni kota ku baka kahle ni va ni ri michini se ni nge n'wi pfaleli ene maswo loko mo he manager mi ku bye Rhulani ku a nga ni byala mi ni va ni ri le ntirhweni nkarhi wun'wana sometimes maswo ene va ni kha ni nga tshami na Rhulani u pfa hi hlangana madyambu kumbe ka ku he bote ni khona yi tini he bote mi ta ni kuma kwihi ni n'wi kuma nkarhi wun'wana a nga ri ku nweni nkarhi wun'wana u le ku nweni so mina ni yini hi manager na n'wi ma swi tiva ku byala nini na test ya byala a ni yi tivi ene a ni lavi no yi tiva hi ku loko ni nga ta yi tiva ni ri tswasi na vona mi va nga hlamala ku papa se va nwa byala no mina ni ngheni kolomo mina sweswo ni n'wi phusha tanihi n'wana wa le kaya ku ri n'wi pfuneni loko yena a vonaka ku a mi n'wi pfuni swona ku na leswi hi ya hleketa swo u ta pfuniwa swona hi vanhu van'wanyana swi le ka yena hi ku u ta n'wi byela ku manager u ri u ku dyela mali na va lava n'wi va ta pfuna Rhulani swi nga ta va n'wi dyela mali se a hi n'wi tivi wo dya mali loko a nga dyi mali ku hambi ku ri mini nga boti wa yena Rhulani ni mi nyiki xikombiso ni ku Rhulani loko o nyika 1,000 na 200 rand ya Rhulani ni nga dya and a hi nandzi ku dya mali ya Rhulani na yi dya hi ku mi boti wa yena na mi mali ya mina na mi Rhulani a n'wi nyika a hi nandzu ho nyikana as hi ri vafowethu mara a hi timhaka ta ku ri se ko dyiwa mali yin'wana yo tala ngopfu ya Rhulani mara mapesanyana so a hi endleli ku loko Rhulani a ri kona n'wina mi ri kona
ni vulavula yena a ti khetela hayi mina ni n'wi khetela ku endla leswi ka manager endla leswi i tswatsi rhulanga ta ku munduku boti vete ni endla yini vo ni fostela mhani ni nga swi lavi ku endla leswi na manager hikuva hi minkarhi yo tala ku no vulavula na yena ni ku manager u ri le ku tirheni mfumo ta ku tirheni ni n'wi phusha ku ni mi ya kota ku ya ku tirha a ta kota ku loko ku ve yo decide leswi a decide so manager ne a ni swi tivi ni nge kheti ni ku ri he rhulana endla leswi n'wanuna loyi kulukumba rhulana a ta swi vulavulela hi yexe loko a ta xin'wana xi mi lavaka ta xi basisa ne botkazana xin'wana lexi lavaka ku xi basisa lawa ka life leyiwani i ku ni la ta ku mi swi ta ku damani n'wi rhandza ne ende a ni n'wi tshikelanga mavoko mi swi vonile a mi ri kona matsutsumana last year ni mi pfuxa navusiku hi famba a kha famba na vanghana va yena hi fika hi xavelela ka munghana wa yena loyi a ka tsha fika hi malaka nala hi fika hi malaka fanroy xavelela ku hi boti hi kombe ku famba na yena ku a nga swi lavi lo famba na vanghana va yena a nga ala ku perform ka ya cina venda siku ra kona so but then it's a past, it's a bygone swi hundzini we learn from those things but mina ni ti byela ku dama no ta cinca ende lexi mina xi lavaka hi podcast way from now a ni lava n'wina a strong message ka vanghana va yena because of a va n'wi rhandzi and mata ku one fostela ku humisa a strong message ku hava munhu la nga na nomu kaya ka papa rhulana handle ka n'wina ku hava munhu la nga ta ta ku papa rhulana a nga endlangi loko u hlangana problem malamule the first calling nga ta ngheta ka n'wina that is why the very same thing ka mina loko ni ri joni xin'wana na xin'wana lexi endlekaku hi papa rhulana xi fanekele swi fika ka manager fonela le manager wa koho that's why na loko u hlangana na ti-problem a ta ni fonela le manager wa koho hi mihi so sweswiwani vutihlamuleri bya mihi loko ku ri ku papa rhulana u teke xiboho na mi xiboho ni ta xi teka na probleme ende se ni ta xi teka because of a ni se yi na manejara leyi a fambi na yo tolo ya mufana loyi a mbali no bisi nga mi byela loyi halaya so since a ri na mufana loyani a ni n'wi tivi na vo Tosha va DJ Tosha lava nga humesa xingomana xexo go xexiya it's fine na ye Tosha mi n'wi twini a tlhela hlamusela timhaka ta ku hi ya performa hi ngoma yaleya ya xingondo philana a nge n'wi kumi papa rhulana that's what they do a nge n'wi kumi yaloye a rivali yes so it's fine DJ Tosha wherever you are I don't know you are a producer you are a DJ mucini a ni swi tivi hleketelelani un'wanyana munhu no twisisa la ya koho so but a ni olovi na n'wina mina na n'wina va ka mi nga support hi vonini though a swi nga olovi but mina mahlweni ka boti wa papa rhulana loko ni ku boti ka boti loyiwani ku Botcaswell ma ka vulavula hi nkulukumba loyi u maka tiyindlu u maka hinkwaswo sweswi ni nga kwala ni fika ni nga jeka ku le ku tirhweni leyi movha ya baki ya vatirhi ku le ku nga khumbira miri vona ku ro saseka kwalaho vatirhi lava ya leyi ku le ku makiweni ni yo fika ni va yimisa matwisisa ni yo fika ni va yimisa va ri ku tirheni ntirho wu yimini wa voswi sweswiwani hi mhaka ya mina hikuva khale ta basisa xitori xa papa rhulana so no loko yesu ku rin'wana u tshika vulavuli na ku na boti va dya mali mi ta kha mi swi langutisa ku na khumbi leri makwaka la a ra 300 sa ni swi tivi mali ya ku yi ta va yi ri yile yi nga ta vulavula because last ni voni ka ti-video va ku ve ri meni papa rhulana u dyeliwa mali ende mina ni pende na movha mali ya movha loko ni penda ni lo khoma betway na pendisa movha so it's fine bafowethu n'wina mi nga ku tshameni na papa rhulana a ni mi zondi and let's live life ti-artist kona ha to pfuna ti-artist to tala hi papa rhulana ntsena but papa rhulana hi langutise xiyimo xa ku a nga na vanhu lava nga kusuhana na vona and potential yi kona so we wanted to protect that potential hi tlhela hi n'wi khipa relevance that's why kuma papa rhulana loko ya hi kuwa a fakiwe khale vo last year because na vanhu va kha ya kuweni hambaneleke ri nini but I was there to fight for him ko va ku vhele you can't give me the credit since ku ri ku vanhu vo tala mina ri zondo ro bebulwa na rona muzonda munhu a nga monhelangi but I kept his relevance ku fikela nyamutlha hi June 2023 risimu ra papa rhulana ri ya khoma 1 year ni khomi relevance ya roha me even lekere the producer of the song a nga zange a tirha na papa rhulana 3 months 42 months so but mina ni koti ku phusha ku ta fikela socially ni page ya papa rhulana posta swa straight and post ti-jokes ni posta ntirho wa kahle ni mi endla ti-live broadcast ni khandziya xitejini van'wani kha va ndzonda phela ni tata xiteji giving you the live broadcast ku va mi kota ku twisisa ku papa rhulana i va a ri ka xiyimo xa njhani ni kha ni n'wi khocha ka swin'wana mi ta ni voni swona ku se ni n'wi hlevela ni n'wi tsundzuxa ni n'wi endla hinkwaswo I was everything ka papa rhulana so but then loko swi ri so swi fikile hi nga fika ko nyamutlha we have to accept and move on but unfortunately part ya ko i ku papa rhulana a ni lavi ku ri ni ya n'wi onhela mina ni ka Facebook loko a nga is a bad person and stuff papa rhulana is a good guy swo tala mi swi vone hi n'wexe a ku lexi ni nga ta n'wi sola hi xona mehe because xiboho xa yena u vona nga ku xi ta n'wi tirhela ku tlula lexi a xi teki ku sungule xo tirha na mina and xin'wana xa koho ka ngoma leyi nga humesa ya go hi mina papa rhulana
it's fine mi nga ni katsi ka yona, I'm not involved, I don't know the song. Na vo buta va yi tivi ma twisitolo Both Caswell va hlamala na vona va ku a va tivi nchumu. A fonela Papa Rilani ngoma liya u tiva yini hi yona, a ku a nga yi tivi ngoma liya ye i tiva video leyi nga endliwa ka khona 18 u ri ngoma leyi a nga yi tivi, a nga tshama rhekhoda nchumu u rhekodiwa video. Se swi komba ku mara loko mi langutisa kahle ngoma liya yi yeliwe studio, le studio ndhawu liya a se swi ngo lo cheriwa. But then what I'll do i ku Mr. Papa Rilani na n'wi rhandza, a ni n'wi rhandza na n'wi rhandza, but ndlela leyiwani a yi helangi hi ndlela kahle. We have got gigs, ni manage ti-gig to tala and gig letiyani va kha ni endla hi matirhelo ma mina. So a ni swi tivi sweswi ni nga la famba nga ni vulavula na lava ti-gig hinkwavo va hlamuseta situation. So bara a lexi a ni ta xi endla ku ni twa nga ku ni hume kahle ka Papa Rilani, a ni lava ku la ta n'wi teka namuntlha Both Caswell a cina ka Makuleke, a ni ta n'wi teka a cina ka Makuleke a kuma mali ya yena, a ni ta n'wi teka a cina ka Babs a kuma mali ya yena, a ni ta n'wi teka a cina a Venda a kuma mali ya yena, a ni ta n'wi teka a cina I think ti-gig ta yi 4 ta namuntlha. Yes, i 4 tola ku ri 2. So but hi tsandzekini, management yi tshwa yi ngheni yi teka ndhawu. So ti-gig letiya hinkwato ni mi kombisa ku a na mbilu yo biha, movha mu kona, I will help him. Mali hinkwayo yi ta ta ka nkulukumba loyi, hi yena ni n'wi nyikaka mali ya Papa Rilani. Papa Rilani a na n'wi nyiki mali hi mhaka ku wa swi tiva ku a nga swi koti tirhisa mali yi tala hi loko a lava mali u ta ta haleni. So hi nga vulavula swo tala hi Papa Rilani, swo tala va ta mi swonile, it's fine. Na that mistakes na hina hi fa hi ti lunghisa loko ri ku a ri munhu, but I believe ku at the end of the day ku va karhi hi kombana ku rhandzana a swi problem, and ku va kha hi kombana ku rhandzana swi komba ku kurisana na ku va hi twisa ku hi ya kwihi. So mina Riphilani Mr. na mi rhandza, Both Caswell lava have been there, ni mpfusha Both Caswell. I remember ke manager Ntlele Ntlele ni mpfusha ni mfostela Both Caswell a fambe mi lavisa Papa Rilani last year ku va ku ana ni nga ta swi humesa rivaleni ku ku lahleke nkarhi wun'wana vhana vanghana va ye hi n'wi lava hi nga nkumi, vanghana va kha va n'wi teketela. So na vanghana va lavaya ma na mbilu to biha, a tsakela ku loko u tshunela kusuhi na vona lava n'wina laha va tsundzuxa ku leswi va swi endlaku ka Papa Rilani a vo aka va n'wi dlaya. The next thing i va nkoka hi ntambu yo bola, loko se a hlata ngati va tlhetlhela ndzhaku sweswa xivuriso xa nga xi tirhisa xa Thomas Chauke lexiya xa ku ri vanghana va ku lava sweswiwani loko tata tafula, but then bomo to hlata ngati va tlhelela ndzhaku. So yeah ti-gig letiya na ta ti na ku hi manager ne risimu ra Thomas Chauke ra vulavula ko ku ri munhu u kota ku ri twisisa leriya. Hina vanghana hi vala loko va na leswinene, loko swi nga ri ku fambeni a dede. Na risimu rin'wana futhi ra Themba ra n'wana kona Thomas Chauke va tala ku ri vula na ro rero loko khome xindzingiri nge swi voni ku khome nyama, mara a xi hayi u ta swi vona ku luzi nyama. Risimu ro u kota ku ri landzelerisa, u ta kota ku ri twisisa ku ri munhu a ku pfuna ku nge n'wi voni hi nkarhi wa loko u le ku pfuneni, mara loko va ri le ka distance ta kota ku swi twisisa ku se munhu lowani a ni pfuna. Se ya hlaya leswi swo tala ngopfu ka yena ku a ni pfuna hi leswi, mara a ni rhoba laha, mara a ni pfuna laha. Swi tele ngopfu hi nga vulavula ku risimu leriya a ro indicate ngopfu sweswo ntsena, swi tele ngopfu hi nga swi kombisa ku risimu leriya. So no twisisa ku ri hina hi ri vanghana kun'wana a hi pfunani ka ku munhu wo n'wi pfuna, munhu u hlupheki ku fika kwihi. Loko vona munhu a kha a gonya xitepisi xin'wanyana a n'wi phusha na ya mahlweni, hayi ku tlhe hi n'wi chicha hi ku ri a nga fiki laha a nga fika kona. Ma ni twisa nyana me a ni vo swi ri kahle hi manager mi kha mi hanya na vulani, me a ni ngeza ni vo ti-mistake, mara hi ku vanhu va vulavula mi swo tala na swi twa mara ni teki swi le patwini a hinkwaswo ni swi teka ku na swo nga swi ni pfuni nchumu, hi ku hambi loko va fika ku manager ku diye mali vo ve nge diki vona na a va ngheni vo kumbe ve nge di loko a lava ku nghena ka Papa Rilani a ngheni na n'wina ka va fanele manager loko n'wana a ta nghena mo n'wi byela ivi a nghena a tirha ivi hi vo ku ya nge diki. Mo ni hlamula misa un'wana lawani aka ti-comment u ri i misa un'wana hambi ri i Stanko, va ri Stanko ku va ku un'wanyana wa valoyi va kwalaha ka gari, hi vun'wana wo bebuliwa hi vatswari lava vo a va dyondzisanga n'wana kahle milawu, va ri Stanko Hlungwana hambi Hlungwana u ri ka mina swi ti komba nga ku na dyela ka Papa Rilani ku va ku a ni nge vulavuli mintsengo ni ta va karhi ni discredita ti-event. Mali leyi ni nga vuyela yona la kaya a yo hlekisa mani u vula ku ni yo fostela vo loko munhu a fosteleni ku suka ka Steph Curry ka le a Paradise ni yo fostela kwele ko fosteriwa. So loko mi ku mina ni la ku ta dyela ni dyele mani munhu a mi fa nkarhi wa mitsana fika munhu a Philani Papa Rilani yi ku 100,000 wo la ku dyela ni byele na valava mi nga tshama na va vutseni va vutisa i mani a nga tshama na hakela 5,000 a ku hi ku hakeleni a ta na proof Philani hi ku hakeli 5,000 hi leyi mina mi dlaya ku vulavula mixixiti wo Starco ni blame vatswari va wena. So Both Caswell yeah mina le a ku na xi ni nga ta xi vula from now ti-gig leti ni nga mi byela hi tona
letiya yo fana na ya ka Makuleke ni ta fostela ku a cina because ti-manager vafambisi ti-host ta event liya va langa kusuhi na vo swinene va nge va disappoint a Venda ku celebrate lowa matholo wo tlangela Kaizer Chiefs nakona ni ta va landza vulavula na vona aka Babs aka Amos Resort khale kha hi tirhisana na vona na last month Paparlani performing kwalayani va n'wi rhandza swinene halaya na vona ta va landza ni vulavula na vona. I wanted him to feature all this event in teka mali ni nyiketa and then life goes on. kahle manje twanana ni ta ringeta ku mina kuma Rhulani ne ni vulavula na yena sweswi ni nge le ku ringeta ku tshikelela ku Rhulani loko wena u twa nga ku a wa swi koti ku tirha na manager n'wi byeli hi moya wa kahle mi nga lwi hi ku mindzuku a wu swi tirhi ta xisa ku yini munhu ku hava ku munhu a wu n'wi xaveleli na yena a hanya ku xavelela vanhu van'wanyana na yena va ku va hi xavelelaku na yena va ku hi va xavelelaku so hi ku u xavelela xiyimo loko xiyimo xi kha xi fika kwihi so ye Rhulani a ti kheteli ku ri u lava swi hi manager that's why ni ku ri swi lava Rhulani a ri kona yexe ni n'wi vutisa ku Rhulani u decide yini wena mina ni ku tekeli mavonelo hi ku u tswatsi loko u te tani na mina loko ni te tani na mi va ku va ni gayidaka va ku he khasi loko u endla so ma swo ku mi tirha ntirho wo maka ne va ku he mfulo ku wo maka so loko lhala ka wuyo a ni vuni ku a mi tivi nchumu n'wina ma twisana swi nga na xivono lexi va taku na xona loko no fika ni xi teka ni ya na xi tirhisa laya xi nga tlhe xi tsakisa vanhu van'wanyana ma twisisa hi hanya hi ku pfunana hinkwenu ku a munhu wa right laha na mani a ni right hayi ku a ni right ka mahanyelo ni vula ku na sweswi ni swi endlaku swi nga wrong vanhu va ni gayidaka va ku hi khasi leswi munhu un'wana a nga swi koti ku endla swona a endli swa right a va ngheni manager va endla mina a ni mi soli a ni la ta teka sayiti ni ku ri manager n'wina mi wrong Rhulani u wrong mina ni wrong mina eze hi tshame hansi hi vulavurini ne ku ri ku na leswi na leswi a ni twanga ku mi le ku n'wi pfuneni ngopfu Rhulani se loko vanhu van'wana va navela ku pfuna Rhulani a va n'wi pfuni hi moya wa kahle hambi mina va nga ni include ka Rhulani a na mhaka na ngopfu na swona kwana no lava ku lava ngheziwa ka swona kumbe ni busy hi swa mina swin'wana swi va swi kha swi ni kavanyeta na swo futhi se mara hi ku twisa ku i n'wana mhani wo fane hi va tshama hansi Rhulani a endli so mara mina loko ni va na yena wa ni twi manager mara ku hi hambana u ta se a teka swa yena swin'wana wa swi yingisela swin'wana a nga swi teki se a hinkwaswo a nga ta teka swa mina na mina loko vanhu va vulavula a hinkwaswo ni swi tekaku ni teka leswi ni vonaku leswi a ni pfuna leswi nga ni pfuni ku nchumu ni swi chende ka dustbin leswi ni pfunaka nchumu na swi hlayisa ku mindzuku ni ta kota ku vona nkoka wa swona se na Rhulani loko a ri kona manager ne hi ta vulavula hi ri vanharhu a ri kona ku hi manager mina ni mi twini Rhulani ni n'wi twini se mo mi ni hlamula mina mi ni nghenisi xikarhi ivi ni hlamula ku ho swi sona so mi mavone ma mina a ku ri lama na wo loko kuma mateka mi ta mateka ene ma nga yi ku ri ni ta ni yimeleli Rhulani kumbe ni ta ni yimeleli manager kumbe ni kha ni ti yimelela a ni ti yimeleli a ni weli ka swa vuqambi mina ni dume hi ku maka ni dume hi ku balexa swa xitina xo ko lava ni tivaka va swi tiva ku dume hi ku yaka so ku hindzisa swi manager ni nge tati ngopfu ku lava vulavula swo tala hi ku ri ku vulavula va ri ku lava tivaka Xitsonga va ri ku vulavula exongela n'winyi hi nga za hi vulavula na swin'wana swo ka swi nga ri swona ene ku ve ku mhani ku tweni ka ku vava a nga ta pfuna n'wana mhani eze loko n'wina mi kha mi ku mi le ku n'wi laveni na mina mi lavisa yena ku endlela ku ri no hi vulavula swi hela cause hi nga vulavuli hi ri vambirhi mindzuku swi ta jika swi endlaka ku ri se hi yo hleva Rhulani ku na boti ni va twini ve te yini phela na yena u te yini se dalani ku ri no Rhulani a va wa wunharhu hi vulavula timhaka hi tigimeta na mina ni ta va ni ri witness ya vumundzuku ku ri no leswi swi heleli kwihi ma ta ku borha yini vanghana va kona ku ri a ni va lava ngo mali va nga ri na tipetrol timovha ta kona timovha to tshama tilayithiweni va ri last but va mfanelo wa mfoneleni a ku la mali ya petrol matsundzuko lo le Joni aku loko Paparlani Joni byela boti va senda mali matsundzuko mini fonela n'we manager ku humelela yini kasi a mi famba na Paparlani gigina a ni ma swi ta ku laha ni n'wi cherisete petrol mi u fambe ya cini so kuna mata swi tele hi podcast ku na tin'wanyana lawana va endla mali hi Paparlani a ni swi tivi loko famba hi Paparlani ti cherini maybe va kuma ticheri to tala or njhani ku ri eish lero va endla mali njhani vone va endla mali a ni swi twisisi sweswiwana ni ve ra ri lombati ku nuwini obvious ku endliwa mali yi cheliwi na movha ya vo petrol ku ri ku sweswo so they are using him ku va kota ku va vuyeriwa vo va cheliwa petrol they are using him vo vana va vuyeriwa va kota ku kuma byala hi Papa Rhulani loyi yena a nga ri ku swi voneni so I'm trying to va ni lava ku ta humesa timhaka ta ku kan'we ku vele ku na vanhu lava tshamaka na yena not just because of hi tshama na Papa Rhulani voni masala va nga va landza to fika mpakapaki laha va ngo hi tshami na hi nkarhi wo leha xite xa xidudle xa nga xitana vito lexiya maswomo i mkhaya wa Papa Rhulani xi vulavula ku ha ri na yena xikoci lavana i ta teka hi risa rin'wana hi tshama ngopfu na hina tole hi tshama kahle laha ha relaxini ma twisisa even then a fika a tekiwa hi Jonah Diesel ledya
So those are the people lava like vona ku I vanhu lava ma ku va le ku ndleka mali yena ya nga swi voni because loko za ukuwe papa la ni chele petrol 500 for the distance that I was going to cover mina for free that's 500 for isevini musa mata ku endlekini manager loko mina ni afika kaya ne ni tirhula ni fonerini a ri hebode ni ta ule kwi a ku ni va ni ku tivi matiko mahala swa tigigi ta n'wina ni swi tivi mara u ringete ku hlamusela ku ule un'wanyana kwale tigigini se ni ku no a ni ti khona 18 ka ni ku lava mara ni ri na manager lexi a nga ni vutisa xona manager ka mina u tirhe hebode manager yi pfuka ya vuya swin'we a Joni loko ni vuya na manager a Joni ingaku manager yi tshama hi vulavula kumbe a tiva ku ni se njhani kumbe ku endleka yini kumbe ku famba yini sweswi ni ta swi tiva njhani ku la ku ya cina gigini kwihi no fanele ni tiphandela mina heboti swin'wanyana yimani nyana mi pfuleka matihlo mina ku na leswi already mina ni twa ku ri ni ta va ni right n'wina a mi voni nchumu se leswi voniwaku hi rhulani mina a ni swi tivi madata ni mu byela sweswi hi manager ku ri swi lava na yena a ri kona a kota ku vula ku ri u vo yini ni ta kota ku vula ku leswi hi vulaka swona hi swona kumbe a hi swona manager ta ti vulavula mo ni basaka leyo ne le a vulaka yona loko a ku ri hi Joni wa n'wi hlamuni ni mi byelini na last loko ni ri Joni for the last month papa rana a nga ha khomi ti-call ta mina ni mi byelini sweswo muka hi manager dini hlamusetini so yinini fonela mina loko ti lava ni ta ri fonela ni ku a nga ha khomi ni fona masiku hinkwawo papa ri la ni n'wi cheka loko ni ta twa ku tleli xapo ndlini xiluva hi xona lexi xa mucini hi xona xi ni cheka ku manager minjhani fuke a no mi cheka mina ha ri xapu xiluva xi ni cheka almost daily that is why na mina papa ri la ni byeleni ni nga tshama Joni ni rixa